twongeye kubifuriza ibihe byiza n'amahoro nyagasani mwebwe mwese mukurikiye Murenge Today TV aho muherereye mu bice bitandukanye. Twizere yuko muri amahoro kandi nyagasani akomeje kubarinda. Abari ku manywa tubifuje umunsi mwiza na weekend nziza, abari mu ijoro cyangwa se namwe muri mu rukerera tubifurije ibihe byiza no kurindwa na nyagasani. Turi n'iposho ku minsi 11 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru anyura kuri Murenge Today TV, amakuru mugiye kugezwaho nanje Muhasha Rupia Fidel mfatikanyije na mugenzi wanje w'umunyamakuru Bisore Boris. Hanyuma mbere yuko tuza gukomeza, nagira ngo mugenzi wanje abanze abaramutse kandi abifurize weekend nziza. Boris, uranyumva? Ndakumva gatanu kuri gatanu bwana munyamakuru. Yego, waramutsa abadukurikiye muri aya manywa y'uyu munsi, hanyuma ukabifuriza na weekend nziza, hanyuma tukaza gukomeza twinjira mu makuru. Murakoze cyane, reka tubanze turamutse abadukurikiye hose mu mpande zitandukanye z'isi. Tubaramutsa tubabwira kuko twaramutse amahoro aho duherereye kandi tubifuriza weekend nziza. Rero tukaba tubiyegereje mu makuru yacu y'akakanya. Murakoze, murakara. Yego, zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru tugiye kuba tugarukaho, twerekeje muri Kivu y'Amajepfo. Cheflier ya secteur y'Itombwe cyangwa se secteur d'Itombwe, ahangaha ni Gipupu cyangwa se umujyi mukuru cyangwa se akarere gakuru k'umujyi ka secteur ya Itombwe ubu ngubu karagenzurwa n'ingabo za Twirwaneho. Turaza kwerekeza muri ho Katanga mu mujyi wa Lubumbashi, umujyi mukuru w'intara, aho mu karere ka gisirikare cyangwa se 22e region militaire hari kuvugwa ubwoba bwinshi cyane hano mu mujyi wa Lubumbashi. Ndetse nanone muri uyu mujyi haravugwa umukwabu ukomeye. Ibi byose n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kuba tugarukaho, ariko kandi turaza gusimbukira no hakurya mu gihugu cy'u Burundi tubabwire imyiteguro n'imyitozo karandura iri kwitegurwa na FDLR cyangwa se bari gukora ngo barashaka kugaba ibitero hano mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi Kamanyola. FDLR zakamejeje. Ibi rero n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuri riposho ku minsi 11. Unyemerera amakuru tuyahere muri Mwenga. Amakuru agera kuri Murenge Today TV nuko kuva ku munsi w'ejo ku mugoroba icyo bita cheflier cyangwa se agace gakuru k'iyi secteur ya Itombwe muri territoire ya Mwenga, ahangaha ni Gipupu. Kuri ubu ngubu aka karere cyangwa se cheflier irimo kugenzurwa n'ingabo za Twirwaneho ziri muri kariya karere, ikaba yamaze kwigarurirwa muri aka gace. Amakuru akaba yemeza neza 100% ko ingabo za leta, coalition gouvernementale nabo bafatanya bose, abarundi FDLR P5 ndetse n'abamayimayi ubu ngubu bahambiriye imizigo berekeza mu bindi bice bari guhunga, kubera kuko impinduramatwara cyangwa se ingabo za revolution zamaze kwigarurira aka karere bidasubirwaho kamaze gufatwa. Hanyuma munyemerere tuve muri Kivu y'Amajepfo twerekeze muri ho Katanga nk'uko nari maze kubibabwira. Amakuru agera kuri Murenge Today TV agira ati Lubumbashi iri mu mwuka w'ubwoba. Agace ka gisirikare ka 22 cyangwa se 22e region militaire iri mu rwego rwo hejuru rw'ubwitonzi muri kariya karere k'intara. Aya makuru arakomeza agira ati mu minsi ishize umujyi rwagati cyangwa se mu mujyi rwagati Lubumbashi ugaragara mu buryo budasanzwe mu masangano cyangwa se ahantu hagenda hahurira imihanda, ku mihanda minini no mu bice bifite akamaro kanini. Huzuye abapolisi n'abasirikare, ni kuvuga ngo bagiye bashiraho inzego zishinzwe umutekano. Urumva na ANR na DDMIAP nabo ntibobura barahari. Ubwinshi bw'inzego z'umutekano bituma umujyi usa n'uri guhura cyangwa se bituma umujyi usa n'uhora ucunzwe cyane, kaho hari ikibazo gikomeye gishobora kuvuka umwanya uwo ari wo wose mu murwa mukuru w'intara yaho Katanga. Nkuko abaturage bamwe babitangaje, kongera ingabo mu buryo budasanzwe kwaba guterwa n'amakuru amaze iminsi acicikana avuga ko umutwe wa AFC
M23 twirwaneho ushobora gukomeza ugana mu majyepfo y'igihugu. Nanone biravugwa ko agace ka gisirikare ka 22 gafite icyicaro i Lubumbashi kashizwe mu rwego rwo hejuru rw'ubwitonzi. Amarondo y'ingabo n'abapolisi yiyongereye, hashizweho na bariyeri nyinshi. Ibintu bikaba biri gutera impungenge abaturage kuko ari ibintu bidakunze kuboneka mu bihe bidasanzwe cyangwa se muri kariya karere. Icyakora nubwo hagaragara imbaraga nyinshi z'umutekano, haracyari ibibazo byinshi byibazwa. Amashusho atandukanye ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bamwe mu basirikari ba FARDC bavuga ko batishimiye uburyo basizwe bonyine na leta ya Kinshasa. Bavuga ko babuze ibikoresho bihagije, inkunga mu rwego rwa gisirikare n'ibikoresho by'ubwikorezi, ndetse n'umutima wo kurwana ukaba waragabanutse. Ibyo ni bimwe mu bituma bamwe bavuga ko igisirikare kiri gucika intege kubera ibibazo by'ubuyobozi bwo mu rwego rwo hejuru cyangwa se haute hiérarchie militaire, ndetse no ku rwego rwa politike. Hari abasesenguzi babona ko ibi bigaragaza ubutegetsi buri mu kibazo, buri kugerageza gukomeza kugenzura igihugu nubwo bigenda birushaho kugorana. Kongera abasirikari n'abapolisi ahantu hahurira abantu benshi, aho gutuma abaturage bumva bafite umutekano, ahubwo byatumye ubwoba bwiyongera muri aka gace n'impungenge nyinshi byiyongera ku baturage. Lubumbashi nk'umujyi ufite akamaro gakomeye mu bukungu no mu rwego rwa gisirikare, ubu uri hagati y'ibibazo bikomeye. Impungenge z'ibitero bishobora guturuka hanze, intege nke z'imbere mu gihugu, ndetse n'icyizere gike abaturage bagenda bagirira ubutegetsi. Ni umwuka uremereye, aho buri rugendo rw'ingabo rushobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'indi ntambwe nshya mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone nuko niko bimeze muri kariya karere. Umwuka wakomeje kuba mubi, umwuka wakomeje kwiyongera, ibintu ntabwo bimeze neza murumva kuko muri Lubumbashi ibintu bitameze neza, umwuka wakomeje kuba mubi. Nanone nk'uko nababwiye, sindije nyine muri studio, ndi kumwe na mugenzi wanje agira ngo akomerezeho n'andi makuru avugwa mu bindi bice bitandukanye by'igihugu, kandi ndabizi neza kuko nawe ari buze gusimbukira hariya Lubumbashi. Boris, uranyumva? Ndakumva. Yego, wakomeza n'andi makuru avugwa hirya no hino. Murakoze cyane, reka twongere twigereze abakunzi bacu badukurikiye muri studio zacu. Amakuru reka tuyahere hano muri Plaine de la Ruzizi, hano muri Walungu tuzutse neza. Ariko amakuru twaraye twakiriye n'amakuru atari meza kuko hari umumotari waraye urasibu imbere yo kubwegera ahitwa kuri Rushima. Iyo Rushima na tuhagabanyije bwegera na Mberizi. Umumotari akaba akekwa ko ari uwo muri Sange. Abamotari bakorera ahantu henshi baravuga ko umumotari yaravuye mu Ruvunge cyangwa se ariko abizeje ubunge. Umusirikare amusaba kuko yamugeza Mberizi. Uko aramutwara nk'uko bisanzwe aramujana, ariko igitangaza baje gutambuka kubwegera bageze kuri Rushima nibwo yabwiye motari ngo nahagarare yitabe telefone. Nuko aza ngo ku ruhande, ariko yari muri gahunda yo kuraranganya amaso kugira ngo arebe ko n'abantu boba bari hafi. Nuko yahinduye imbunda aramurasa, amaze kumurasa ariko yari afite gahunda yo gucikana moto. Ariko ikimana ikora nuko abantu bahise baseruka. Wa musirikare abonye abantu baserutse, moto yahitaye aho ngaho ari rukangayirira mu gihuru arahunga. Nibwo abaturage batangiye gutabaza bavuga kuko hari umuntu urashwe, ariko arashwe n'umusirikare.
bari bavanye nawe Luvungi. Niyo makuru yakomeje gucicikana, ariko rero abantu bagiye ngo bahagere kugira ngo babashe gutwara umurambo. Abasirikare bahazidutse bakaba biniga abantu gutwara uwo murambo, bavuga kuko ngo enquête zikomeje. Nanje nawe uko biza kugenda turaza kubikurikirana mu makuru yacu, turaza kubivuga uko zagenze. Andi makuru twahawe nuko hari hamaze igihe hariho formation y'interahamwe n'imbonerakure mu Cibitoke cya Rugombo, abandi bakorera mu misozi hejuru. Ariko rero iyi nkuru itabivuga kuko aba bantu bo batangiye kwambuka, bambuka uruzi rwa Rusizi baja mu kibaya. Ahantu inkuru yatugezeho kandi abantu bayiduhaye n'abantu babizerwa, ko aba bantu bambutse ahitwa Rubenga ariko baciye mu Cibitoke, barambuka umupaka bakaba bambukiye ahitwa Luvunge, bambutse ahantu hitwa ngo ni Rubenga. Rubenga niho ku cyambu cya Luvunge, wambuka uja mu Cibitoke. Abandi bakavuga ko bari bavuye ahitwa Imabayi ku mupaka Rwanda ruhana n'u Burundi. Aba bantu bamaze kwambuka Luvunge bakaba begeranyijwe ahitwa Kanganiro, aha niho baturiye, ariko bafite nyine gahunda yo kuvuga ngo batere Katogota kugira ngo babone uburyo binjira Kamanyura, dore ko ingabo zaje ziri Katogota. Abandi bakaba bambukiye muri Sange ku cyambu cyitwa Nyamoma, aha ni hafi na Ntunda, ni hafi no kukimuka. Ariko aba bageze muri Sange ibo bahise baja Uvira, niyo bajanwa. Uko niko bimeze mu kiyaya cya Rusizi, ntabwo bimeze neza, hakomeje kuvuga umwuka mubi w'imyiteguro y'intambara. Tuja muri ho Katanga. Muri ho Katanga hakomeje kuvugwa amakuru menshi atari meza. Habaye hirya y'ejo polisi n'igisirikare baorganiza icyo bita umukwabu. Bamaze kuorganiza umukwabu cyangwa se gutegura umukwabu, kuko bari bamaze guhabwa amakuru n'inzego z'ubutasi kuko hoba hari izico za M23 twirwaneho zamaze gucengera mu bantu. Ariko baravuga ngo bishingikirize kuri operation yavuze ngo yatanzwe na Ministre wa Interieur Jacques Mashabani Luko, avuga kuko agomba gukorwa operation yitwa Ndobo. Izo bintu bimaze gutegurwa, hakozwe umukwabu muri commune yitwa Ruwoshi, aho ni muri Lubumbashi. Umukwabu umaze gukorwa, warakozwe neza uko bazita, hafashwe abantu 100. Iri tangazo rikaba ryashyizwe hanze n'amajoro witwa Charles Inizwamba, akaba yavuze ko aba bantu bose bafashwe kandi bafite izahango. Bamwe babasanganye inyandiko mu matelefone yabo ivuga kuko bagomba gusensibiliza abaturage kunenga ubutegetsi buhari. Cya kabiri baregwa, barabarega kuko bakangurira abaturage kwifatikanya na M23. Ikindi bakabarega gutanga imisanzu. Bayitanga he? Muri AFC. Karabaye. Ikindi barabarega gukangurira urubyiruko kwiyunga muri AFC. Aba bantu bose bamaze gufatwa barabarega kuko bamwe babasanganye imipanga, abandi bamaze gucekinga amatelefone yabo basanga harimo amakomunikasiyo ngo y'abayobozi ba AFC bavuga kuko bagomba gutegura tere kandi bagakangurira urubyiruko kwinjira muri ALC, Alliance Revolutionnaire Congolaise. General wa la polisi wa Katanga Blaise Kilimbalimba akaba yashimiye abasirikare na polisi kuri uwo murimo bakoze kugira ngo babashe gufata aba bacengezi, ababanzi b'igihugu, kandi akaba yijeje abaturage kuko bano bafashwe baza gutanga amakuru nyayo. Nimba hari undi muturage woba utarinjira muri iki cyama muri ho Katanga agende abijemo kuko abari bamaze kushiramo akarenge bamaze gufatwa. Niyo message iri gucicikana hari ahantu ibintu ntabwo bimeze neza, abantu bafite ubwoba budasanzwe. Kuko wari ukomeje ku makuru ya Gipupu,
haravugwa amakuru kuko abantu bavuye mu gipupu abajenesi ndetse n'abaturage bamaze gusesekara mu mihana imwe iri mu nkengero za sheferiya wa Muzimu na sheferiya Basile muri Mwenga. Bakaba bageze mu duce dutandukanye, abageze ahitwa Zombe ubugeze ibiralo mbiri niyo muri Mwenga. Umuhana wa Zombe bakaba bamaze kugeramo bahunga mu gipupu. Abandi bageze ahitwa Byonga ubugeze kuri shefuye ya sheferiya wa Muzimu, ugatambuka centre ya Gitutu ugagera mu matandukano aja ku Kiziba. Iyo ni Kiziba yepfo ya Sabunda. Bageze ahitwa Byonga ni hejuru ya Kakolokelwa. Aha niho abantu bashitse, abaturage baje gutaka bavuga kuko bihiriwe ari abantu bitwaje imbunda kandi bari kumwe n'abaturage, ariko ibo batazi iyo baturutse. Shefu wo ku Kiziba akaba nawe yatanze amakuru ko nawe bageze iwiwe, kandi bamwe bafite imbunda abandi bikoreye imizigo b'abaturage. Ati rero icyo kintu cyateye impungenge, ituzi nimba ari twirwaneho yoba ari twirwaneho cyangwa se yo go bari bandi, ariko bakaba batanze amakuru mu buyobozi bw'ubutasi Kamituga bavuga kuko abo bantu bo bamaze kuhagera. Ati rero mugende mwirebera aba bantu twebwe baduteye impungenge. Uko niko bimeze muri turiya duce, abantu bahunze mu gipupu bamaze guseruka hasi kuri sheferiya Basile na sheferiya wa Muzimu. Izo nizo nkuru twari twabashije kubategurira bakunzi bacu ba Mulenge Today TV n'abandi bose batwumva. Urakoze bwana Boris. Tukira ahangaha kuri iyi nkuru yo muri Mwenga, uvuze yuko aba bageze ahangaha bitwaje intwaro. Ese baba ari FARDC, baba ari abamayimayi, baba ari abarundi? Aba baturage wowe wabashe kuvugana nabo, ndabizi kuko kare akarere ari akarere kawe, urakamenyereye, wagakoreyemo. Baravuga kuko ihari imeze gute, umutekano w'abaturage? Wenda tugaruke ku ngabo, ihari hagaragara bifite iyihe shusho? Bafite guhagarara cyangwa se bakomeje guhunga berekeza mu bindi bice kuko bazaba amakuru amaze iminsi avuga kuko ngo FARDC ifite ubwoba ngo irimo kwerekeza za Kabambare, ngo bakomeje guhunga berekeza iyo za Maniema n'ahandi? Urakoze cyane. Abantu twavuganye baduhaye amakuru bavuze ko abageze ahitwa Zombe bahageze mu masaha 2 y'ijoro. Urabona hari habaye umwijima, ariko icyo babashe kwibonera babonyemo abantu bafite imbunda ariko bambaye teni civil, ariko ngo bahetse imitwaro myinshi, bari kumwe n'abana n'abagore bafite ibikapu. Abandi bahurutse Zombe ejo ku mugoroba, urabona ni ngaho hafi, bahageze mu masaha 12. Abageze ku Kiziba nabo bahageze mu ijoro. Urumva bose inga abantu biriwe bagenda baza bagera bwije cyane, ariko abashefu batanze amakuru kuko abo bantu bageze mu turere twabo, ariko cyabateye impungenge nuko bahageze bitwaje imbunda. Amakuru agaragara n'abamayimayi bahunze ku mirongo y'urugamba, kandi bahunganye n'imiryango yabo, babonye ko iri hejuru zabagoye, babona ko bagomba gukirira hasi cyane. Ariko kandi amakuru ari kuvugwa n'abantu bo muri wa Muzimu baravuga kuko batagirana umubano mwiza n'ababembe. Mu ntambara ya mbere y'96 cyangwa se kuri RCD, bavuga ko ababembe biyo ruguru mu misozi babakoreye udutendo tubi cyane. Baraje babanyaga amatungo yabo, baraje babicira abantu, hanyuma babakoreye ibitendo bibi cyane kuko abarega bariya ari abantu badakunda kuja mu bintu z'urugo. Rero abaturage bakaba bavuze kuko badashaka presence yabo hariya. Ati nibamara kugera muri iyi mihana kandi ubwo baje bitwaje intwaro, ubwo natwe bagiye kutuzanira gobwe. Abo bahoraga barwana baraza babakwikiye, hanyuma nibagira mu mihana yacu natwe isenyuke. Bakaba bandikiye umwami urwandiko bamubwira ngo ntidushaka aba babembe bo mu gipupu, n'abantu b'urugomo, n'abanyarusaku, n'abicanyi. Ati wibuke ibintu badukoreye hano muri Kitutu, wibuke ibintu bakoze Rugusho, baragiye basahura zahabu z'abantu. Abantu bose baguraga zahabu, bazimbaga zahabu, bakabafata mu ijoro, bakabahambira imigozi, bakabanyaga utwabo. Ati uko niko ababembe bateye. Nibongera kugera muri iyi mihana yacu, ikibazo kandi kizoba kibaye. Uko niko bandikiye secrétaire administratif wa sheferiya wa Muzimu na sheferi ya Basile kwa Mwami Kalenga, kugira ngo bari abantu babimire bakiri kure, kibabashaka mu mihana yabo
iyo niyo message yatanzwe n'abaturage kwa Fidel. ni ukuvuga ngo ubu ngubu twavuga ko ababembe n'abarega urabizi kuko bazabitana ngo ni bwa mkubwa na bwa mdogo. Ubu ngubu bwa mkubwa na bwa mdogo bakoroganye ibintu bitoroshe. Ababembe nyuma yo gusenya iwabo bihararika ngo bararwana na twirwaneho, urumva ko ntabwo biboroheye. Hanyuma tugaruke hano mu kibaya cya Rusizi, watubwiye yuko i Burundi FDLR zatangiye kwambuka ku bivuko bitandukanye, zimwe zerekeje Buvira, izindi ziri Kanganiro, kandi Kanganiro ngira ngo ntabwo ari kure, ni hafi cyane, ni hahandi twirirwaga hariya, ngira ngo ni hino ya hariya kuri Samire, ni hino ngira ngo ugaruka banza ari hahandi hari ka gasozi kariho imifuka myinshi bazengurukije. Hanyuma nyuma yo kumva ibi bintu bimeze gutyo, mwebwe muri Kamanyola nk'abaturage niho muri nimwe bagiye kugabaho ibitero. Aya makuru ukimara kuyamenya ngo abyakiriye gute, urumva bimeze gute, uri kubifata gute? Nta bwoba ufite nubwo wenda abaturage bashobora kuba batarayamenya, ariko nituva aha ngaha araba yageze ahantu hose abaturage barabimenya kugira ngo bamenye uko bikomporta, ariko kandi nta bwoba biteye kubera kuko hariya hari uruzitiro, hari urukuta ruteye ubwoba cyangwa se urukuta rukomeye rw'ingabo za AFC hariya Katogota. Ibi bintu urabona biri kugana hehe? Urabona bishaka kuzana iki bwana Boris? Nibaramuka bagavye ibitero, urabona ko umujyi wa Uvira udashobora kongera kwigarurirwa? Kuko waruvuye kuvuga bwana munyamakuru, ayo makuru twamaze kuyamenya kandi twayahawe n'imbone zacu, ariko kandi ntabwo badufite kuko abagabo baduhagaze imbere n'abagabo bakomeye kandi twizeyemo imbaraga zikomeye cyane. Ibyo bakoze ni ibintu bikomeye, n'ubu tubizeyeho ubushobozi n'ububasha. Ayo makuru twamaze kuyamenya kuko waruvuye kubaza ngo Kanganiro ni Kanganiro, urahibuka utambutse ka gasozi kazitiyeho amabuye, ugakomeza imbere uribuka ahantu twasanze imodoka ya polisi yahiriye. Donc ni hagati ya Mino kuri ka gasozi k'amabuye na hagati ya 100,000 hajya kuri biro ya la polisi. Ni hagati yaho hombi, ni hagati yaho uri kurangiza mu Binyange hakurya. Ni ukuvuga ngo bitegeye mu Binyange, wa musozi n'ubundi wari uri ushinzweho za mbunde zirasa Kamanyola hariya muri Ngoma. Yego aho niho babatuje bamaze guhura na FARDC, urumva bari muri wa mugambi kuko chef d'état major wa force terrestre cyangwa se ingabo zirwanira ku butaka yavuze kuko bazanye batayo speciale nshasha zije gukora akazi kananiranye, zije gusimbura abasirikare bari bamaze iminsi ku mirongo y'urugamba kugira ngo babashe kwigarurira uduce twose AFC M23 twirwaneho yabashije kubambura. Ni ukuvuga ngo aba nabo baje muri ya gahunda yo kuza gutanga musada kuri izi ngabo za FARDC ziri Luvunge kugira ngo barebe nabo ko kwigarurira Katogota, bakigarurira Kamanyola, bagakomeza ni Bukavu kuko biri mu ndirimbo cyangwa se siloga cyangwa se mu magambo yabo ya buri munsi bwana munyamakuru. None se bwana Boris, Kamanyola na Katogota biri muri gahunda y'amasezerano, bari muri gahunda ya CCLF. Wenda twavuga ngo ibice bambuwe ni kariya karere ka Pwezero kuko twirwaneho niyo iri kurwana. M23 nyine iri muri CCLF, ntabwo irimo kurwana. Kuza hano Kamanyola ntabwo bizafatwa nk'ubushotoranyi ndetse bushaka kwibasira n'igihugu c'abaturanyi, ujumva gute? Uko ni ukuri, urabona kuko hano bari muri iyi gahunda ya CCLF kandi bimaze mwinshi abantu bari baze kuvuga kuko zubahirijwe, ariko rero urabona Kinshasa ntizubahiriza. Urabona ko Ndayishimiye amaze iminsi ari kuganiriza abakoza ngo bagende baganire kugira ngo amahoro aboneke, ariko niwe gashoza kambara kuri hano kugira ngo bizitirirwe ko ari abamayimayi baje kurasa kuri ku ngabo za AFC, hanyuma babihindure bazambike iyindi shusho, kandi aribo bateguye gahunda yo kwica CCLF yari imaze igihe yubahirijwe n'ingabo za AFC kuva bavuye Kabunambo bakava Sange, bakava Mutarure, bakava Bwegera, bakava Luvunge, bakaza bagahagarara Katogota. Kiriya ni ikimenyetso ko bemeye kuko CCLF igomba kubahirizwa. Ariko uyu munsi kubona ngo hariyo sensibilisation
y'inderahamwe yibonera kure ngo bambuke bongere batere Katogota, kiriya ni ikimenyetso kigaragaza Kinshasa ko ya gahunda yabo yo kwanga amasezerano yasinye mu buryo butandukanye cyangwa se mu bihugu bitandukanye bagiye kandi kuyaturuza kandi yaramaze kwizerwa. Urabona muri iyi minsi imodoka zavaga i Bukavu z'amajanse zija Uvira, abava Uvira baraza batambuka, ukuye gusa ubwoko bumwe butagera Ruvunge n'ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abanyamurenge, ariko ayandi moko yose baragenda nk'uko bisanzwe. Aho bitandukaniye gusa nuko mu gace kayobowe na AFC nta mafaranga babazwa. Abona abacuruzi cyangwa se abona abashoferi, ariko bapfa kubatambuka ahandi hose baragenda batanga amafaranga ariko bagakora imirimo yabo ya buri munsi. Urabona rero bagiye kuja muri ya gahunda yo kongera guturuza ibintu by'amahoro n'umutekano nk'uko warubajije bwana munyamakuru. Yego, reka tubihanga amaso turebe, gusa mu bigaragara nuko bagiye kongera kuzana ibindi bibazo bitari bisanzweho, kuzana FDLR ngo zize kurasa Kamanyola Katogota. Urabona kuko Kamanyola deja ni ku mupaka w'igihugu cy'abandi, kandi izi FDLR zivuye mu Burundi urabizi kuko zimaze iminsi zarahawe gahunda cyangwa se bafitanye amasezerano ya rwihishwa, sibyo ko atari naye rwihishwa, bavuga yuko ngo bazafashe leta ya Kinshasa kurasa M23 twirwaneho babakure mu bice barimo, hanyuma ngo nabo bazabafasha gusubira iwabo. Urumva kuko rero ni ibintu bishobora gukurura izindi ngorane zikomeye. Tubihanga amaso turebe, bishobora kuza kubabera bibi kubera kuko nibaramuka babikoze bakabishira mu bikorwa, kuko urumva izi batayo speciale bazanye zimwe ziri muri Fizi nk'uko twabivuze mu makuru yacu y'ejo, ziriya batayo 5, urumva kuko ni FDLR nizo bizeye, kuko abandi bamaze kunanirwa ubu ngubu bakaba barabasubije inyuma, aho barimo kwitegura, dore ko ngo yewe ngo barimo no gukingira ikirere. Iyo makuru ufite muri Baraka na Fizi ngo bari gukingira ikirere naco ngo kizabe kiri protege, kandi bashaka kugaba ibitero simusiga. Hanyuma bwana Boris, tugenda dusatira umusozo, twerekeze muri ho Katanga, tube turetse ayangaya hano mu kibaya cya Rusizi. Amakuru yaba ba FDLR bambutse bo ibyabo icabazanye bazakibona, kandi turakomeza tuyakurikirane kugira ngo tuyabwire abakunzi bacu n'abantu bamenye uko bagomba kwitwara abaja mu mirima iyo hirya, kuko bashobora kugenda uke bagategwa n'izi FDLR zikabica, kuko gahunda zabo ari ukwica abantu. Ho Katanga watubwiye yuko hari imikwabu abasirikari bagiye bashigwa mu bice bitandukanye. Ibi bintu aho kugira ngo bizane umutekano mu baturage, ahubwo byateje umutekano mukeya, wasiwasi yabaye nyinshi. Ibi ngibi byo bifitiye ihe shusho, niki bari kwikanga bwana Boris? Urakoze cyane bwana munyamakuru, nta kindi bari kwikanga, ko barikanga imirindi. Mugani wa yandirimbo walizani ni bari wa Israeli, kumbe ni shindo za wakoma. None nabo ko barikanga imirindi, ko barikanga icyabaye kuri bagenzi babo kuri Twezere, ko nabo tubatirukaho. Ubu ngubu basigaye babona ko urugendo rw'amadubu n'intare ndagira ngo basigaye bajangwa n'umuyaga wa Serwakira. Wakwibaza ngo ni gute abantu bakiri hariya hafi, ariko bo babakeka ko bo bageze mu mihana yabo, bo bamaze gucengera aho bari, nubwo babafite bikurikiranye n'imikorere mibi. None urabona muri iki gisirikare hari umuntu nabonye wandika avuga ngo abasirikare baragowe, ngo bari bamaze iminsi bagowe, ariko ngo noneho bagiye kugorwa kuruta uko bari bagowe. Aho ngo la seule moyen de communication n'amafamiye yabo ngo yari telefone, kugira ngo bakirireho udufaranga two kurya mu gihe leta yatinze kubagezaho yantica ntikize, ngo byagaragaho imiryango yabo ibohereza udufaranga tukabageraho bakadukura mu matelefone, hanyuma bakabona imibereho, kuko n'ubundi ntibahembwa, ntibabona ibyo barya wa mugabo we. Ati none iyi gahunda yo kubakuraho amatelefone iri muri gahunda zibiri. Icya mbere bagiye kubicisha inzara, kandi bagiye gukupa communication n'imiryango yabo. Ijambo rya kabiri ni ukugira ngo amakuru souffrance cyangwa se amagorwa baba babonera kuri tele ntakamenyekane.
ni nayo mpamvu ibi byose biba bigenda bikorwa. Ni ukuvuga ngo abasirikare baragowe kandi byagituma bikanga, bafite ibibazo ko baragenda ku rugamba batabishaka, ko baragenda ku gahato, bamaze gutanga ibibazo bababwira kuko ko bararwana n'abantu bari iwabo, ese icyo babaziza niki n'ubu ndikiravuga. Ariko bakagomeza gusaba bahata ngo nibagende mu minembwe yabo, na mu minembwe tuzahashirira, oya ni mugende, itegeko ryasohotse. Niyo mpamvu nda mahoro bafite hari ahantu hose bari, baguma bikanga imirindi ya Rumungu, bavuga ngo inyamaswa iziturira amatungo irashika kurya zari bimeze kera mu biraro. Ubu nabo ko barikanga amadubu n'intari ko zo bazabasesekayemo, kandi mukuri habakikije hose cyasasurira havugira abana Fidel. Ese kuba hariya ari iwabo wa Joseph Kabila Kabange, hakaba iwabo wa Moise Katumbi Chapwe, ese ibi ngibi byo byaba biri mu bituma bagira ubwoba, kubera kuko bakeka ko wenda abaturage benshi bashigikiye bariya abagabo bakomeye bo muri kariya karere? Wagiye ubibona mu minsi ishize hagiye habangira ngo bariya bagiye barwana muri kariya gace, nibagiye amazina yabo, bajya nimbara Katanga, sinzi n'abandi, urundi mutwe wabanje kuba gusa n'ujegeza kariya karere mu minsi ishize. Ibi ngibi byo ntabwo byaba bifitanye isano bwana Boris, ko urabizi ko iyo abaturage batagushigikiye n'urugamba udashobora kurutsinda? Impamvu bafite ubwoba nuko batizeye, baravuga kuko abakatange batabizera samples. Kuko wari ubikomojeho ariwe timu ya Joseph Kabila Kabange wari ari perezida w'igihugu, hakaba Moise Katumbi, akaba n'abandi tukire tuvuga Bamututa Rafael, bacyungwa ku Mwanza, bari n'abantu bose bari malvi cyangwa se batizera, bagaragara nabi kuko bo bakorana na leta ya AFC. Rero bakavuga ati aba bantu byanga zakunda bazatuzanira gogegoge. Mugabo ndetse nabo bafashwe, abo bantijana bafashwe, ngira ngo nibo gusa bagiye bafatwa. Umuntu wese bagiye bashyiraho ikimenyetso bakavuga ngo bakoze ikintu cya identification cy'amamenage, bamaze kugikora ndagira baza bagenda bashyiraho ikimenyetso ku nzu kugira abasirikare babikoze cyangwa se babikorewe ikimenyetso cy'amaraso nabo bagiye bashyiraho encre ku miryango yabo, bagenda basibula abantu bose bakekwa kuko bo bari abantu ba hafi na Moise Katumbi na Joseph Kabila na Rafael Mututa na bacyungwa ku Mwanza n'abandi. Nibo rero bagiye bazingitiranya ikinyoma ngo bagiye gukora umukwabo cyangwa se bouclage kugira ngo babashe kumenya amakuru kuko ngo ari ivyitso cyangwa se harimo abatengezi babake kwinjira. Uko niko babikoze, ariko no kugira ngo batere ubwoba abaturage, babereke ko nundi uzatekereza M23 azahite abireka cyangwa se bizahite bimuba mu mutwe. Uko niko bimeze, ariko mukuri barabahohotera, ahubwo baranabatinya. Uko kubahohotera no kubatinya kugira ngo barebe ukuntu baneutraliza imbaraga z'abakatange, ejo batazagira urugomo rwo kwiyunga na AFC. Ariko nda bimenyetso bifatika bagaragara. Ibintu zose bari bategira ngo basigaye bajana imitanga mu mamodoka kugira ngo babeshe kuko bari guteguritse baseba byabene wabo b'Abanyagashayi, ariko tibishoboka, tibikunda nuko baharanga. Uko niko bimeze hariya, nibwo bwo babafite bana Fidel. Yego, urakoze cyane. Hanyuma dusoza, abanyekongo bakeneye ubutumwa bubahumuriza kuko intambara zabaye nyinshi, ibibazo byabaye byinshi hirya no hino, abanyekongo baragowe. Bagira ubutumwa ugenera abanyekongo bari mu bice bitandukanye bagowe, wabivuze abari hano muri za sheferi wa Muzimu, hano muri Mwenga, tiborohewe kwirirwa ugenda ukarara ugenda uhetse abana, nta byo kurya ntaki. Hakenewe ubutumwa buhumuriza aba baturage bwana Boris. Ubutumwa dutanga reka tubuhere hano hafi yaho turi, duhere hano za Lufunge n'ahandi na za Bwegera gukomeza ya cyose cya Rusizi. Turasaba abaturage kwitandukanya n'inkuru za politike zishuka abaturage ngo bakomeze bakorane na FDLR, bakorane n'imbonerakure kuko kira kintu ntabwo ari cyiza. Mwenyine mwabonye zabaye bari abantu bose bakoranye na bari abanzi barahunze, n'ubu kibazo sura gukandagira muri kino gihugu. Uzagikandagiramwo azahakandagira ari uko yasabye imbabazi akababarirwa.
rero tukaba dusaba abaturage bari mu kibaya cya Rusizi kwitandukanya n'imbonerakure, kwitandukanya na FDLR. Abaturage bari za Lubumbashi n'ahandi muri Kongo ku misozi miremire n'ahandi na za Mwenga, turabasaba kuko bakomeza kwirinda gukorana n'abanzi b'igihugu aribo FRDC, aribo leta ya Kinshasa, kwitandukanya mu maheri kugira ngo batazogeraho icyasho kizatuma bagira ibibazo minsi iri imbere, ahubwo bagafata gahunda yo kwitandukanya nabo, ahubwo bakiyunga n'abazanye amahoro, abaje bahetse umutekano w'abaturage, abaje bahetse kuvuga ukuri, abaje bahetse kwirinda amacakubiri, akaba aribo bakorana, ahubwo bakitandukanya n'ababiba amacakubiri mu baturage. Abaturage bose, abakongomani bose bagahorana ubumwe nk'ubwo bari bafite kuva kera ku ngoma z'abasogokuru n'abasogokuruza. Rero tukaba tubasaba gukora ico kintu kandi kumva buno butumwa. Murakoze cyane. Urakoze cyane bwana Boris, ukomeze dukurikiranira ayo makuru ya kanganiro y'izo FDLR ziri kwambuka kugira ngo dukomeze tumenye gahunda zabo, hanyuma turabizi neza kuko ziza guhondaguka. Hanyuma dushimire abo twabanye muri aya makuru, dukomeza kubifuriza weekend nziza ku bari mu bice birimo umutekano, ku bari mu bice bitarimo umutekano, za Mwenga, Fizi, Uvira n'ahandi za Lubumbashi muri wasiwasi. Reka dukomeze tubihangarishe tubabwira ngo nta mvura idahita, vuba cyane mugiye gutabarwa. Hanyuma Boris, nawe ngushimire kuba twafatikanyije kugezaho abakunzi bacu aya makuru. Ukomeze ugire umunsi mwiza, twongere mu yandi masaha ari imbere. Murakoze cyane, tubifurije weekend nziza. Yego. Simba na nguruma, Simba na nguruma, Simba wa Sarambwe, amadubu yana nguruma, yakielekea Fizi na Baraka. Ni nani atakaye komboa Wakongomani? Tunalilia kwa ajili ya kukosa amani na usalama. Tunajiuliza ukombozi wetu sisi Wakongomani tutaishi aje? Sikilizeni nyinyi Wakongo, Simba na nguruma, kwa kuwa kwako mabadugu yako tayari kuwakomboa. Simameni sote kwa ajili ya kulinda amani yetu. Simba na nguruma, Simba na nguruma, Simba wa Sarambwe, tutashinda, tutashinda. Ayo mama, tutashinda. Ayo mama, ayo mama, tunasonga. Ayo mama, tutashinda. Ni sisi wenyewe tutaikomboa, tukishirikiana na Simba pamoja na madubu. Simba na nguruma, Simba na nguruma, Simba wa Sarambwe, amadubu yana nguruma, yakielekea Fizi. Simba na nguruma, Simba na nguruma, Simba wa Sarambwe, tutashinda, tutashinda. Ayo mama, tutashinda. Ayo mama, tunasonga. Ayo mado, ayo mama, tutashinda. Ayo, tutashinda. Ayo, tunasonga. Ayo, tutashinda. Ayo, Simba na nguruma, Simba na nguruma, Simba wa Sarambwe, tutashinda, tunasonga. Ayo mama, tutashinda. Ayo mama, tunasonga. Ayo mama, tutashinda.
Ukombozi bado unaendelea, Wakongomani musilale, musilale, musilale. Piga hatua tujikomboe, musilale. Viongozi wetu Generali Makenga, Generali Sematama, songa mbele, tuko nyuma yenyu, ayoyoyo, musilale, musilale. Kondori piga bila huruma, komboa Watutsi na Wahema, amani rudi Kongo, musilale, amatubuju intare juu sana, morale iko juu, morale iko juu sana. Songa mbele, tuko nyuma yenyu, ayoyoyo, musilale, amani rudi Kongo, tusonge mbele, tusonge mbele, musilale, musilale. Simameni tujikomboe, musilale, simameni tujikomboe, shujaa na jeshi kamilifu, songa mbele baba, songa mbele. Imana yacu si bayari, Imana yacu si Dagoni, Imana y'Imulenge irakora, iyo ivuze biraba yategeke bigakomera. Turashima Nyagasani, Imana irakoza abayo isoni, yatabaye Imulenge yerekane umwijima ubuditse, ikoza Satani isoni y'amanga bireba. Iyo Mana irakomeye, iyo Mana iratabara, akagara tombe, ibigarasha tombe, Imana ya makanika, iyo Mana bajya Mulenge, Imana y'abanyamasi
hafi kurangira kandi tuzarutsinda. Akagara mwakozwe n'isoni, mutuze mureke